Pozvali smo zapravo nešto slično u Uberu, ovdje se zove Yango, tako da idemo da sačekamo i idemo do jednog zapravo restorana koji ima igralište. Gde idemo, srce? Are you excited? Yay! Evo, ne stigli smo ovo mjesto bukvalno na 2 minuta od nas, međutim ne možemo peške jer nemaju stazice na sve strane, tako da smo došli ovim kao taksijem ili Uberom ovdje, Yango se zove. A Emilija je već presrećena na igralištu. Ja sam se jutros probudila, to jest nije počelo jutros, ali je počelo pre par dana. Imam, verovatno čujete po glasu, bukvalno sam izgubila glas noćas i kašljem baš dosta, tako da trudim se da pijem čaj sa medom jer u ovom stanju ne možemo ništa da pijemo osim paracetamol i čajevi, tako da to mi je što mi je. Emilija, jel ti se sviđa ovdje? Da. Da, a šta si radila? Spustila si se na tobogan? Da. A ljuljaška? Da. Ovo mjesto je zaista lepo, pogledajte koliko je prazno, četvrtak jutro. Sada je 10:12, dobro mi smo rano, ali poručili smo nešto za kao ručak. Tako da ćemo da jedemo ovdje i kad se vratimo kući da ona spava, zato što smo ustali u 6. Ja nisam mogla spavam duže jer sam kašljala jako puno i onda je ona odmah ustala, tako da sada malo ovdje, upsi, i onda idemo kući. Ok. Istekao nam je ručak. Ovaj sa sandvič sa piletinom i pomfrit, a Emilija je uzela piletinu pohovanu, ona to pošla u restoranima, i pomfrit. Je li ukusno? Ok, pisi smo sada. Dobro. Dobro, ok. Because Mama doesn't like high. Mama ne voli visoko kao ti. You can not go high, you can go a little bit high. A little bit high. I can go so high by myself. Wow. Look, I can go so high. Ti si mamina hrabra devojčica. Da. Hoćeš da mi pevaš onu pesmu Zima, zima? Ne, Ajde. ne. Zima, zima. Ajde, pevaj mami. Zima, zima, basta je ako zima mi lav. Zima, zima, palne se je, ne boji se ko je zlav. A što može zima meni, šta mi može zove zmes. Nek mi nosić. Posebani, a to je sve. Bravo. I sada ćemo opet, pozvali smo taj Uber ili Yango i sada čekamo da stigne pa idemo kući. Već je 12 i vreme za spavanje. Je li vreme za spavanje, srce? Si umorna? Da. Si umorna? Dobro jutro. Dobro jutro. Sada smo se sputili, idemo na Kalahari, to jest u Kalahari pustinju, na odmor 2 dana sa Michaelovom celom porodicom. I ostavite uz nas da vidite gdje tačno kampujemo i kako to sve izgleda.
nešto probudio. Stigli smo. There's a lodge. Lodge is gonna be there now. We drive this road, and then lodge is just in front. A few kilometers. Yeah, a few kilometers to go. Then after when we drive to the camping, then you can come sit for parking. Yes. Evo, stižemo do recepcije da se čekiramo i onda idemo na naše camping ili glamping spots. Kalahari. Camping. Kalahari and Lodge. Camping to go. Look at the springbok there. I evo nas, stigli smo, glamping, dakle ovo je kampovanje, ali i glamping sa šatorom. Ti se sviđa, Emilija? Makli ja smo bili jednom ovdje pre jedno 5 godina. 4, tako nešto. A kao što vidite imaju šatore sa strane, ima ih, čini mi se, naš je broj 1, negdje oko 7 u nizu. I like policy. I ovdje imamo braj i roštilj, stolice. Svaki šator je za 4 osobe, ali naravno sad će biti samo za nas i ovo je terasica. Kada dolazite na glamping ne treba ništa da ponesete, bukvalno oni imaju sve. I sada ćemo da otvorimo šator. I dobrodošli u šator. Ovo je šator i glamping, ovako izgleda. Dakle, krevet je tu, ventilator, dodatni krevet. My bed. Whichever you want. I think I'll sleep on that bed. You think you will sleep there? Okay. Sounds good. That's my. Dakle, ovo je mnogo bolje nego obično kampovanje. Ja ovo zaista volim. Jer imate sve, a ne spavate dole. It's a strong tent. Emilija je. It's a big tent. Emiliji se baš dopada. Such a nice tent. I evo ovako izgleda kupatilo. Ogromna tuš kabina. I ovako izgleda veliki tuš. Yeah, you can put your bottle in there, your water. Idem nazad, tu sam zaboravila sam šešir. Su sebi zanimali, tako da je to... šatori su bukvalno jedno pred drugog. Malo je, naravno, ima i privatnosti, što je super. A odlučili smo da šator u sredini, pošto nas završimo poradično ovdje, 3 šatora imamo, tako da šator u sredini će da bude šator koji gdje ćemo da budemo, zapravo. Prvog dana ovdje Michael je zadužen za roštiljanje. Mislim da me prehlada hvata sve više, tako da sam se vratila u šator da odmorim par sati, dok je Emilija animirana tamo babom, tetkom, tatom i svima ostalima, a ja ću sada da probam da odspavam par sati. Sada šetam do glavne recepcije da uhvatim Wi-Fi, nešto mi je potreban na brzinu za posao. Oh, there is the other swimming pool. Oh, look, there is a playground. Ovdje također je glavni bazen, imaju 2 bazena ukupno i sobe su ovo okolo što vidite. Tako da možete da bukirate i sobu, a i camping ili glamping što smo mi sada ovaj put bukirali.
Welche Nummer ist das hier? Hallo, da kommt der Rubus. Bring her! Bring her! Ja, und man schneidet die jetzt an Größe, ne? Pravi se svašta nešto, piletina, jagnjetina, svinjetina, mislim da ima od svega pomalo. Komm, ist gut. Gar kein Problem. Du bist nicht angebrannt. Du darfst nur nicht zu Mama. Über die Klippen da. Nee, du kannst nicht weggucken beim Kind. Kažu da su u Kalahari poslednji najlepši zalasci sunca u Namibiji, a evo pogledajte, zaista i jeste tako. Crveni pesak i sunce. Vier Schatte. Okay, Ja, das- also weil wir ja zwei haben. Zwei Polkis. 20 über 4 Stunden. Okay, das ist ja nicht viel, ne? Das soll Inače, u toku dana bude jako toplo ovdje, a u toku noći se temperatura naravno spusti, tako da je u šatoru hladno, ali sva sreća imali smo dobre i organe. You up on the mountain. Running. Okay. Išla sam do bara da vidim da li imaju čaj latte, ali nemaju. Imaju samo ono običnu kafe mašinu, a ja ne pijem kavu, a čaj latte bi mi baš dobro došao sada sa ovim grlom i kašlom nekako. Ali okej. What are we going to do this afternoon? You're gonna take a nap. And we're gonna make a nice poiki, which takes about 6 hours. Nice tender meat. Pojki to je kao neki kotlić, kao što mi pravimo u kotliću. To je pojki. Yeah, and then we're just gonna enjoy the quiet without phones and internet. Ja idem da spavam. Ne mogu da pričam, bolesna sam. Tako da ja idem da se odmorim ovog popodneva. I to je prilike to. Poslije ćemo da večeramo i sutra ujutro vozimo kući. I evo da se javim, bukvalno sam odmarala u sobi 4-5 sati, tako da i dalje mi je glas kao što čujete. Nadam se da će ovo da prođe do sutra, preko sutra, jer je toliko iritirajuće. Naravno, znate kad imate prehladu, ali ovo je nekako i mnogo više nego kad imam običnu prehladu u ovom stanju. As I said, right? Again. I sada idemo kući, pakujemo se. Emilija je upoznala drugare pa je govori bye. Pakovanje može da krene odavde do Windhoeka, nam je potrebno nekih 3 sata, tako da nije strašno što se tiče vožnje. I naravno da mi nije bolje od toliko čajeva sa limunom i medom i lekova. Tako da kada se vratimo danas u Windhoek idem da uzmem pravi lek za ovaj kašalj koji je nemoguć. To je to za ovaj video, ja se nadam da ste uživali i vidjeli nešto novo. Sebe nisam puno snimala jer naravno nisam bila u stanju, ali vidimo se jako brzo u novom videu. Puno pozdrava!